sam Dragana Kojičić, nalazimo se u Mošorinu u udruženju Klub finih zanata i ovdje se već 12 godina bavimo promocijom zemljane arhitekture. Ja sam Lehel Horvat, građevinski inženjer, nastajan u Subotici. Ja sam se rodio u Blatu u Novom Bečeju. Znači, to je zapravo koren što me hrani dan danas. I obučavam omladinu gdje god mogu. To mi je neka obsesija. Da predam znanje što sam tu nakupio tokom ovih godina silnih u Blatu. Moje ime je Aleksandar Kornec, ja sam iz Francuska, došao sam ovdje prvi put prije 4 godine i ostao sam. I sad smo u Boževcu na Kosovo, to je South-East Kosovo, blizu Gnjilane okoline, na Mirni, u prirodi. Pre nekih 6-7 godina organizovali volonterski kamp u manastiru Draganac, otkrili Pomoravlje, Kosovsko Pomoravlje i pomislili kako bi mogli ovdje negde da pronađemo imanje na kojem bi mogli da razvijamo jednu ekološku, edukativnu, permakulturnu priču. Potrefilo se da smo iste godine imali kurs permakulture u Hrvatskoj na Vukomeriću i tamo smo zapravo sve ideje stavili u jedan dokument, u jednu priču. I odatle je krenulo sve ostalo. Moje ime je Matko Šišak, nalazimo se u selu Vukomerić na recikliranom imanju, projektu koji već 23 godine provodi udruga ZMAK, Zelena mreža aktivističkih grupa. Moje ime je Robert Schenk, ja sam iz Pule. Došao sam ovdje, middle of nowhere, baš zbog toga jer sam htio napraviti neki iskorak koji će moj život učiniti boljim nego što je bio do tada. Primijetio sam da je upravo spajanje sa prirodom nešto što bi trebalo biti dobar pravac. Da, mi smo se tu rastegli na nekakvih 1,5 milijuna kvadrata, to je znači nekakvih 150 hektara, i napravili smo dosta tih nastambica okolo i otprilike 60 ljudi, 60 gradske djece koja su odlučila promijeniti život, od čega je u ovom momentu oko 17 djece. I tendencija je konstantnog širenja. Evo ima i među nama i Njemaca, i Italijana, i Španjolaca. Prije 12 godina došli smo sami ovdje, nas dvojica. Onda je došlo jedno dijete i drugo dijete. I nije to samo naša porodica, ima i širša, ima volontera koji surađuju s nama. Tako da svako godino se malo po malo promijena. Ovo je farma na kojoj smo i imamo fokus na naravni gradnji, na prirodni gradnji, na permakulturi, kako da svoju hranu pridelamo i kako da živimo zajedno.
kuću sam dobila pre 12 godina na jednom konkursu i ideja je bila da u stvari pokažemo da jedna stara kuća može da se obnovi tako da se prilagodi potpuno savremenom načinu života. Kuća ima 110 godina sada i od naboja je tipična vojvođanska kuća koju smo želeli u stvari da obnovimo koristeći što je moguće više prirodnih materijala. Kada sam upoznao zemljanu arhitekturu, promenio se moj i pogled na zemlju. Znači, shvatila sam da zemlja nije samo to, znači da nije samo ono što vidimo u bašti, jel tako, nego da zemlja može se još predivne stvari da se rade. I nekako posmatram zemlju sada sa dva aspekta tog da je površinski sloj zemlje pun organske materije, on nam daje život, a ono ispod toga, znači tamo gde nema organske materije, mi uglavnom koristimo za gradnju i posmatramo sa drugog aspekta. Ideja nam je da pokažemo da se stare kuće mogu obnoviti, da se prirodni materijali mogu koristiti i danas. Kroz razne kampove, radionice, treninge, u stvari želimo da obučimo što veći broj ljudi da obnovi svoje stare, odnosno da gradi nove kuće od zemlje. Sva moja sadašnja iskustva, sve moje sadašnje akcije su nekako najviše usmereno na edukaciju. Organizujemo radionice, što permakulture, što prirodne zemljane gradnje i trudim se da budem korisna i da to neko znanje širimo što više. I jedna od stvari koju ljudi uglavnom žele da dobiju od nas jeste univerzalni recept po kome bi gradili svoju kuću, odnosno kako bi radili maltere ili ćerpiče, ali to ne postoji zato što se svaka zemlja razlikuje. Tu u stvari lepota rada sa zemljom, tako da znači, moramo se prilagodimo tehnici kojom gradimo. Koristimo materijale iz okruženja. To znači, sedimo evo na pesku. Ovo je pesak. Tu je 30 km radijus pustinja. Severna peščana. To je pesak. Znači, taj pesak ćemo da koristimo. Ovdje smo koristili taj pesak. Ako iskopamo 2 metra, nalazimo les. Koje je to sveće? Znači, glinu sa peskom pomešamo. I ta dva materijala, kad pomešamo u odgovarajućoj razmeri za odgovarajući blatni malter, dobit ćemo odgovarajuće osobine toga. I u to umešamo vlaknaste materijale, vrlo dragocene. To ti je slama, pa onda koristimo konjsku balegu, svinjsku dlaku, voda još treba i drvo još treba. Znači, ovo je kameno doba. Znači, ovo je za mene jedan pokus, eksperiment da vidimo u kameno doba kako se sve to moglo napraviti. Uvijek gledam da iskombiniram materijale koji se nalaze okolo kuće. U ovom slučaju je to zemlja, glina, pijesak, šljunak, drvo. I od toga se uglavnom radi. I pomažem se nekim materijalima koje naravno kupim, kao što je staklo, kao što je najlon. Čak se ne treba ni kupovati. Mislim da se staklo uglavnom može dobiti besplatno sada svuda. Tako da takve kućice u biti pokazuju da se cijela ta priča oko gradnje može svesti na 1/10 od koštanja onoga što ljudi normalno plaćaju. Magija tih materijala je da u suštini probaš nekako danas ovim novim savremenim žargonima da meditativno uđeš na taj nivo da shvatiš da si ti to isto kao i to čime gradiš. Zaboravili smo da čitamo prirodu. A priroda ima 1000 i 1000 priča oko nas. Čitanje prirode je po meni nešto koje može da nas spasi. Ne da učimo o prirodi, da čitamo prirodu. We often, forget that what is the most important thing first for human is a shelter. And, if you make a not healthy shelter, you cannot have healthy people inside, it goes with the logic. I kad sagradimo kuću od prirodnog materijala, to je isto živa priroda oko nas. Mi smo ogradili sebe sa prirodom i ona živi. Živi priroda tu i mi se dobro osjećamo u toj prirodi. To je simbioza. Simbioza prirode i čoveka jer mi smo prirodna bića. I nekakva moja tendencija je, da kako sam živio u prirodi, da radim sve manje i manje kućice.
Dok sam bio u gradu, ja sam mislio da je 80 kvadrata mali prostor. Sad kad sam došao u prirodu, i 30 kvadrata mi je velik prostor. Zato jer čovjek više vremena provodi vani i onda mu je manje potrebno da ide u velik prostor ako je stalno u zatvorenom. Ali kad je na otvorenom, onda ti je potreba dnevna da se nađeš u nekom malom skloništu gdje ti je sve blizu i toplo i lagano i lako održivo, lako popravljivo, lako napravljivo. Da živiš u kući od prirodnih materijala je zanimljivo. Ja bih najblaže rekao zanimljivo. Jer ta je kuća u stvari tvoje drugo ja. Osnovna ideja za graditeljstvo je došla upravo iz ta dva izvora, a to su s jedne strane reciklaža, reciklirani materijali, davanje novog života nekim starim odbačenim predmetima i materijalima, i od otpada grada u selu napravit ćemo nešto funkcionalno. Ali onda smo zatekli vrijednu ruralnu graditeljsku baštinu, turopoljske hrastove kuće, stare crijepove, stare cigle, zemlju kao materijal, razno konstrukcijsko drvo, i rekli ok, ovo je daleko bolje, i ljudi koji su stoljećima na ovim prostorima imaju već sve gotove odgovore, i u stvari nekako smo spojili ta dva svijeta, neku našu gradsku urbanu pozadinu sa prekrasnom seoskom, reći ću, idilom u koju smo upali. Some people would do, just hide in the village and do their things for their own. Like we would really like to host people so that they come and learn. Like that's really the idea behind this project, is that it's not just a group of people that is doing things for themselves, but that it's this multiplication effect, that we reach out as many people as possible. Mladi koji dođu ovdje na kurseve, na kampove, mogu da uče malo o permakulturi, malo o prirodnoj gradnji, a i malo da kako se to, mi to zovemo, jednostavnije ili prirodnije živi. Nauče i kako mogu da žive sa manje, a da im bude to možda malo više. Prirodne grade je jedna vrsta od ove solutions kako da kažem, da može svi to da rade. Ko želi, može. Sami nismo znali puno, ali smo puno čitali, putovali, išli na razne radionice, edukacije i formalna obrazovanja naša većinom su akademska, pa smo jednostavno na sve to nadograđivali i sticali ta nekakva vještine, tehnike svladavali i znanja iz područja proizvodnje hrane, graditeljstva, alternativnih ekonomskih sustava, obnovljivih izvora energije, permakulture, edukacije. I u cijeloj toj priči, budući da su to u stvari doista bile pionirske godine gdje nije bilo sličnih projekata, imali smo i puno sreće. Kad smo došli ovdje, bila nam je nešto unutra da želimo. Ja sa grada, Jana sa sjela, živjeli smo u Ljubljani kao studenti, da ustvaramo nešto svoje i da smo u prirodi i da može neki ljudi da su s nama, nismo znali još kako. Tako da sad ne bi zamijenili, promijenili za ništa ovaj život. To je
naša druga strast da ljudima pokažemo da se može. Tako da se može raditi sa slamom, da se može raditi s blatom, zemljom, zilovićom i tako da se može živjeti tako. Ne? Super, u prirodi, s prirodom, da možeš si uzgojiti hranu svoju, da to sve se može, to su sve ljudi u prošlosti radili, zašto ne bi sad to radili više? To je prirodno i sve što je prirodno nam je u duši, nam je u krvi. So. Mi smo samo zaboravili da smo svi jedno. I da smo došli iz istoga i da idemo u isto i da smo pritom radimo na istoj stvari. Jedna želja za okupljanjem plemena, jedna želja za time da se vrate u nešto što je stvorila inteligencija veća od čovjekove inteligencije, a to je priroda. Dakle, sve ovo čime smo okruženi ovdje služi da bi nam zaustavilo onaj naš um koji u gradovima šiba ko lud, koji je stalno da potaknut jednom istom idejom, a to da treba imati više, da treba napraviti ovako i onako, dok u stvari te ovdje uči da budeš, da postojiš i uči u stanje da postojanja je vjerojatno najviše što čovjek može postići u životu. Postoji ona jedna studija gdje kaže da bakterije koje se nalaze u zemlji luče serotonin i da su ljudi koji rade sa zemljom mnogo srećniji nego ljudi koji ne rade sa zemljom, odnosno ljudi koji su nekako u gradovima i van tog dodira. Zajednice koje se stvara ovdje i ljudi koji dolaze su uglavnom nasmejani, uglavnom dobro raspoloženi i čim pređemo ovu kapiju ovdje nekako ostavljamo onaj realni svet iza sebe i kreće jedan novi život drugačiji. Imaće žujeve na ruci, grišće i komarci možda malo više, bit će hladno, duvaće vetar, sunca, znojenja, curiće znoj i tako dalje, ali imaće dušu bez žujeva. Šta je važnije? To je suština. Natural building it's a concept. It's a new world. I really see it like this. First straw bale houses, it was maybe 18th century. This is kind of new tech, but otherwise, like natural materials is like before people used to call this a house. Like we just got lost in translation and started to call them natural buildings because we have too many not natural buildings around. Čini mi se da ima sve više ljudi koji razumeju, koji su se malo i trgli i koji biraju ovo. I ima i mladih, ima i starijih koji se okreću ovakvom načinu gradnje i života. Nije to samo gradnja, ti živiš u kući, to je deo tvog svakodnevnog života. To nije samo jedna stvar, to je možda najbitnija stvar. Pa ovakvi projekti stvaranja domaćinstava, stvaranja gazdinstva, gospodarstava, pogotovo kada ih stvaraš iz nule ili kad dolaziš u neke razrušene, dugo nekorištene posjede, je u stvari jedna životna priča. To je cjeloživotni projekt, poduhvat koji nema kraja, koji je živ organizam, koji se raste, razvija, ali ti stalno imaš neke nove i potrebe i ideje i stvari se mijenjaju, treba dosta i obnavljanja i vraćanja nekakve postavke za koje si mislio da su riješene, tako da u stvari ja sam to vrlo brzo shvatio da to neće biti za godinu dana, dvije sve gotovo i u stvari sam prihvatio onu ideju da je važan put i da je važan proces i da imamo naravno cilj i strategiju, ali da se putem uživa, uči, druži, raduje, razvija i raste. Hoću to pokazati ljudima da glina je nešto zdravo, nešto lijepo, nešto dobro za prirodu i za ljude same koji bivaju u takvim prostorima. There is more and more people, there is more and more knowledge, like it's not like it's a hidden thing anymore. Like now in the Balkans you have many organizations, many good people, a lot of good energy in this field, and it's easy to access. It's really easy to access and to learn, and it's addictive. Like it's just, yeah. Poanta nam je da što više ljudi ima iskustvo
da vidu što to znači i da bi onda počeli i pokrenuli nešto na svom dobro za njih, za družbu i za prirodu. Gleda kao Mission Impossible, ali neki duboki poziv iznutra je taj na koji će koji nas u stvari vodi i koji će po svemu sudeći pobijediti. Mi smo pripremljeni da vam dajemo znanje, a volju i morate sami da negdje povucite iz sebe van. Svi pričamo o nečemu što se zove sreća u životu. Svi ćemo da budemo srećni u životu. Još ovo da uradim pa ću da budem srećan. Još ono da uradim pa će sreća da dođe. A niko neće da shvati da je sreća sad tu oko nas. I da je u stvari sreća u tome da kad stvar uzmeš u svoje ruke. Jer što više veština znaš, to si slobodniji. Mi smo na zemlji, sa zemlje i bez zemlje ne možemo ništa. Ne možemo se ni nahraniti, ni prehraniti, ni zakloniti, ni zaštititi. Vrijedna materija i veličanstven materijal koji nas uzemljuje, rekao bi, povezuje i nekako smiruje i nekako sve te kuće nekako podržavajuće su za svoje stanovnike. I zemlja je tu ključ alfa i omega. Pokušaj da napipaš gdje se tvoja duša osjeća dobro, kojoj sredini ljudi, kojoj sredini prirode, na kojim poslovima, da ne pričamo o tome da nađi sebi takvo zanimanje koje voliš. I onda nikad nećeš da radiš. To je već ofucana fraza. A to je suština stvari. Ja ovo što radim ne mogu se umoriti. Zašto? Pa ja sam u duši, duša me drži, a ne mišići. A kad odavde dolazi snaga, to je mnogo jače nego bilo otkud drugde. Svi smo mi napravljeni od blata. Vim të gjithë nga toka. Svi smo mi napravljeni od blata. Είμαστε όλοι φτιαγμένοι από λάσπη. Hepimiz topraktan geliyoruz. Wir sind alle aus Matsch gemacht.